enjure ya leta Omwegyemure ogu yago kumara ishanke emwe n'ecweka kandi egi yasiga buri umwe nacura atine bwekoro garenge mufurege etwire igire etarukwigurwa gatahirira ibintu byona byafa turiyo mizi ebitanda byona biriyo mizi buri kimwe cyona amizi gijura abemfurege TV gazo mukishara garuri garatori hawe abemfurege nanke igi gagaruka gareto borofu mwenda kutirwaze Ebola mwene Ebola kera atwite rero mbagere ngo Ebola izire yatahira abantu twabantu shabango bayunura aba batuyambi abase kwigura mfurege abo kubaro bindi mfurege tekigurwaga amaduka oburaro bw'abantu n'ebyentambura hagati y'etawuni ya Rubindi bishanyariri itito tinkumanyoba emusoro y'isasore be yaki okwo kwife yona amizi gangariga okwo kwife gatahurgu abo kuba emfurege okwife yona igire tire iganga basakura hati nyanda kubuzimwa bayundira bakanyamura mutundi bana nyuma mu response baga Rubindi omushara gukwa baba high sente ono Museveni akagera sente mwendo mushara mbwe nyuma bayundira mu mutundi bana Lerosi abashubuza basinga yo kusisikarwa ibintu byabo harimo aba stationary abazacakara hamwe na wholesale obuhunga abe bitabo za shukari hamwe n'imiceri ebintu byafa around nka 5 million nimbasa na butagaruka mu business because aina ikana how abantu abukunde ko mukura abantu abufitahirire mukura umuretera abandi batayibanyu baferwe mali baferwa business zabo ati ni mangu twiza kuburanka abashubuzi ngabasha tutaha kine ituravyame amizi garya revo ya deka kina ituravyame abantu barire bemerire abana babaherekero ku mbyaro ubone kumangwe njuye ebyo muhanda gw'amizi ubwo begurho naturally je twayita ho cyiko abantu babatekaha ejo nza kushira twatwizere twagira ngo enzu gitereze je tereza ha mfurege enzu yawe girizo gitaha ndenda mukwatanise nabo na nimo mukwatanise nitwe kureba ngo kintu kizuru cyamizi twakihaho aha bwa TV West Evans Tarima muri Mbarara district.